U kongresnoj dvorani Ekonomskog fakulteta u Zagrebu u prisutnosti više od 400 delegata održava se godišnja skupština Hrvatskog socijalno-liberalnog saveza, koji je uz ostalo donio odluku da se preimenuje u stranku. I evo, prvi od opozicionih stranaka u Hrvatskoj koji je ne samo u svoje ime, nego uopće u ime hrvatske opozicije uspostavio međunarodne veze, vrlo jake, ja ih nisam stigao sve nabrojiti, ali time je demokraciju u Hrvatskoj stavio i na geografsku kartu ne samo Hrvatske, nego i znatno šire na geografsku kartu Europe. Da je ključno pitanje u ovom trenutku da mi kao politička stranka, koja ne polazi do duše od kolektiviteta kao što su država, nacija i narod, nego od pojedinca kao temeljne vrijednosti, jasno iskažemo svoj stav da nema ostvarivanja temeljnih ljudskih prava i sloboda u političkoj zajednici u kojoj živimo, ukoliko se ona dezintegrira. Kazujete da je Hrvatska u dubini svog srca ona koja je obrazovana i ona koja nije obrazovana, ona koja je muško i ona koja je žensko, prožeta istim veličanstvenim načelom ljubavi i dostojanstva. To je sada drugčija stranka, ali je i drugčije vrijeme. Vojimo ponovo Hrvatsku žuto-plavo.